Jotono sari kaham kisa live ma faika tam male nukha sini social media o Facebook o kabang ma kok jongo je tini ti prasarok ni kabang ma kebeng phaimani kok no social media Facebook WhatsApp o nukha especially ano sini tak khoroksa engineer Paul Dev Burma bo personal assistant hai kaba stenographer TPSC ni bisingti jetlangna naimani aro 2018 salo 68 hai kaba 68 ta post ST ni bagai tongmani tini 2020 o phayei tamni bagai abo 59 hai ka 59 ta ngi thangka abo bini sungmung te baki sheet no kai tamo biang sekmaka hai ka sawi dikhika omo hairo kai sing samani nukha inke je sanopano je kono manino ang puilan simin sawo te tawo sanai jot je sanopano sing kaham kai cheri ma nainai haino kok sakai nya jodi nangkang kai singmo singbi ekeba जों RTI ro khaipan makari nai do jai hok chini takuk Paul Dev Burma no belai hambai nang omo hairo rutugui chini social media ni bi o omo haikai saman bagai जों sika te nang saiman namu chukmano haino nang saiman namu chukma haino tirprani kwbangma borok rok bo saiman namu chungkhana engkai tini ang omono sanai je o jaga tamni bagi tini 59 ta hai ka 59 ta seat ngi thangka abono ang ta serai kai norno sawi khnari wana 2018 salni je advertisement mani TPSC ni ajaga a copy nin thani tongka kai takuk Paul Dev Burma nang abono kisa nai di ajaga total 177 post ni bagi o jaga ajaga post advertisement mani 177 muitu khana 177 ta post ni bagi advertisement ngo ajaga 68 ta ST khatijak ti prasani bagi khatijak nge tini 2020 ni o sukangni je nang post khlaimani tangi 59 ta koita seat ni bagi 59 ta amu nang kisa nai di anthani joto copy tongo ajaga matro 100 ta seat ni bagi se advertisement khlaijago ga o 100 ta o 59 ta ST ni egabati prasan bagi khatijak ete baki 59 te baki 79 ta tongko karon total post stenographer saratit pora total post tongo 396 ni bising khali tongo 179 মানে 179 টা সিট খালি দङ आरो नि बिसिं 100 टा तिनि 2020 एडभार्टाइजमेन्ट खालाइजाका कारण 2018 जे एडभार्टाइजमेन्ट खालाइमानि आफ्रो मात्र खरकसा ति प्रासासे क्वालिफाइड दङ नगे तेकिसा नाइसिंगि तिनि तेकिसा कम खाइ रिवि तिनि ति प्रासार पोस्ट न तेकिसा फिलअप दे खालाइमानो आ नाहारबुं नाहारै गभर्नमेन्ट 100 टा आपातत रिक्रुटमेंट खालामनायनि बागै एडभार्टाइजमेंट खालाइजाका तिनि 100 टा नि बिसिंसे औ 59 टांगो 177 पोस्ट नि बागैया इनके आबनो ताबुक 179 टा जेहेतु पोस्ट खाली दंख इनके तिनि 100 टा नि बागै एडभार्टाइजमेंट खालाइजाका 100 टा नि बिसिं चिनि ति प्रासानि खातिजाका 59 इनके ताबुक नरक सुंगिनि मानो एकेबा आनो सुंगिनि मानो जे बाकी 79 ति प्रासार नि बागै बसो खातिजाक तंख बाकी ति प्रासानि बागै खातिजाक तंख 25 माने 25 टा तंख 179 टा पोस्ट खाली दं माने बिसिं ति प्रासान बागै तंख ते 25 टा ST नि बागै SC नि बागै तंख ते 13 टा ते UR हेकेबा अनरिजर्व नि बागै तंख ते 41 हेकेबा 41 टा इंके टोटल 79 टा अंगो इंके कुनु वाना जंगनायनि कक्रै आजागासिनि ति प्रासानि शीट अब जेहेतु अपोस्ट अंका पोस्ट बेस्ड वैकेंसी
post based vacancy reservation o reservation ke kun dino di reserve khlainani haikeba kubuni do fano riwi rinani amte hairok sung tongui tongsak o amte hai samurok sung khlainani riglak haifano nung je tini Mr. Paul nung je sai nung je samani kogrok bo nangkokmani no biang thangka abo nung sungma hai kubuni lukurok bo khabisingo sungui tongphano nung hai social media phai sarak yapan ungui mano gai nono amo hambaisi mario je nung je omo haike kok ti saman bagi ang tini sak asa hamsu gya khopano kicha durbol phano ang TPSC office theke tengei GAPNT secretariat principal secretary bai kok sawi tini nono o je report rok sara Tripura ni Tiprasarok do riwi tongo engkai ta kono wanani kokri sing busikangni salobo chini Tiprasani manthai soktaini bagai sing kok sanai sing tongui tongsak kothang tongui tongsak angno khoroksa luko adongni khoroksa সদস্য হিসাবে নরক জঙ্গলি রহরজাক जों কোনো দিনও চিনি মানথাই সকথাই চিনি টিপ্রাসারকনি অধিকার কোনো দিনও খসর রিনানি বাগै जों नायग्लाक gai नरक अमो हाइकेनो जों सुबाय चुंगरि सिचुएल मिडिया फानुंथुं डाइरेक्ट कल खलाय फानुंथुं जे चिनि हामिया साया हाइके चिनि टिप्रासान बागै हामिया ना थाङै दङ हंकाय ननो बेलाय नरक जों साहरदि जों सब समयनो रेडि दङ चिनि टिप्रासारकनि मानथाय सकथाय ककनो सानानि बागै ते कक अमनो जे थिनांग रगो जाते जोंनि कुनु रिजार्वेशन हाइके चिनि बागै जे खातिजाक टिप्रासान बागै खातिजाक आबो कुनु दिने नस्तया कारण अलरेडि चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दङ बनि बिसिंतिनो अब नायकल जागै दङ ओंकै अमहाय खाबिसिंगो गोबां कक रक्त जतनिनो सबजाक दंनायनो ओंकै जों ससियेल मिडिया तो नुखा नार्स रगो एजुकेशन डिपार्टमेंट रगो जे चिनि बरकनि रिजार्वेशन शीट रकनो काहामकाय नायकल जागे हिंसामानि अब जों काहामकाय नायकल याकैनो तिनि ख्लाय दङ नरता वानादि जों चिनि हा दफानि बागै जों सामुं ख्लाय दङ दै थिनांगौबो तेबे सामुं ख्लाय थानाय जों तङै तंसाक जरते चिनि टिप्रासानि जे मानथाय सकथानि ककनो एकेबा मानथाय सकथाय तंमारनो जों कोनो दिनो बुइनो रिनानि अमते हेरकिनि वानसुं मुंकुरै तेबो तबो तंगलाक ओंखाय नरक सारा त्रिपुरानि जत टिप्रासारक जे तिनि आनि लाइफ नाय तंनाय जतननो ते लाइफ नायाखो बरकनोबो आनि अमनो कायसा कयमुं तंनाय तिनि कोरोना भाइरास कामि कामिओ हाबै पेन्डेमिक नि जराव कामिओ जतनो लुमलाय दङ फियाबा हस्पिटाल तलां या अंलाय तंलायो बिथिरो काहामके मासे अंलाय तंमान बागै नांखांखाय गाना नि डक्टर रक बायफानो कनसाल्ट खालायाखै नरक बिथिरक सादि काहाम करं तंदि कैसे सिनि टिप्रासा कथां तखा कैसे जों हा दफानि बागै जों सामुं खालायमाननाय इनका आमसुं नंसिथुं तिनि जे लाइभ फाइ दंनाय आनि आनो ताबुक डाइरेक्ट नाय दंनाय जतनो आनि खाकसांमा ते हामबायाफोर थिनांगो अमहाय तिनि मिस्टर पल जे सामानि हाय आमते हे कुनु ककरक तंखा हंकाय जोंनो ककदुक करंदि आनि ककदुक नाम्बार नरक सायमानना ओंखाय तिनि आनि ताबुक सरि रावबो आसे हामथाय खुनि बागै आं काहामकाय दफानो जरा रिसुकमाय आंगुइ तंखो हायफानो जों जे मानसाक नंनि बागै सामुं खालाय थांनाय जों जिनि जे त्रिपुराहानि टिप्रासारकनि जे अवस्था तामो तंमानि तिनि ता बो अवस्था सफैया आबो नरक जतनो सावै मानो ओंखाय आबो जों सचेतन तंनानि बान्ता जों मकल खुन्जु काहामकाय सराय सरकाय खुलकनानि बान्ता ताम माले चिनि दफारक बुइनि दफारक बाय गोबांमा थकायजामानि बागै जों गिरि लायो तेबो थकजाना दंखो हिनै आं कग्रिओ नरकनो जे मानसाक आं चाइतगै दङ नरक चिनि लगै दंदि ओंखायनो जों नंनि जे क्वेश्चन नंनि सुमुरकनो जों पुरन खायमानानै हिनै वानसुगो तिनि अ भेकेन्सिनि पोस्टनि कक नरकनो आं तिनि सायखनायखा ओंखाय नरकबो नंनि फ्रेन्ड्स रकनो नि नेइबार रकनो निनि दल रकनो पाल रकनो जतन सायखनायदि जे थानाय 2018 जे एडभार्टाइजमेन्ट मानि आमो 177 हायके 177 पोस्टनि बागै एडभार्टाइज दङ आरो 68 टा एसटी खातिजाक तिनि 2020 सालो जे एडभार्टाइजमेन्ट मानि अब मात्र 100 टा पोस्टनि बागै से एडभार्टाइजमेन्ट खालायो 100 टा पोस्ट न तिनि 59 हायके 59 टा एसटी खातिजाक
কোনো আনানান করি তে 25টা সিট অলরেডি 79 যে তংমানি 25টা সিট চিনি তংখ কারণ 179টা খালি তংমানি 179 tan bising 100 tani sungko te 79টাও চিনি 25টা তংখ te SC তংখ 13 te UR tonggo 41 hambai jotono paipelaya hambaya foro jotono khulumbai ke।